मैं बुखरुमजरी इम्पैक्ट न्यूज़ की मनुखुद मियंग ताबी पुनः पु आहम त्राम ऑक्सरी लोने लोने ना अखोने ngasi khana zgro topic asi maru ne ethical voting habani akogi voter sing na mato kramna yamna section na ninthi jana niom chuna vote hada ga game sung aphaba mihut khan ga degi matang tani adu hayeng maksi aham matang ka ki oina manipur gi vidhan sabha gi 38 vidhan sabha gi mikhal hayeng pangtholagani masda punna samga hompuni pan candidate nupi tare tauna aduga constituency na akogi kontrani pandani pangthokadribasi masi ariba district tarukta spread toruga pangthokadaba kainoni aduga master polling station se Imphal West 512 ni aduga polling station Imphal East na 470 ni total polling station na lisingo samri marfu taret ni aduga 200 IT paramilitary forces sina bigi matakta akogi Orissa Uttar Pradesh amasung Assam dagi armed police singsu sinagadori haribab singsda 71 check post CCTV sumyam sinagani ECI की इंस्ट्रक्शन की मतुंगी ना हंतक मणिपुर पांथोइबा इंक्लूडिंग इंडिया की मफम अतोपदा पांथोइबा मिखल सिंह अस्ते यामना नियम सुमना आरान ओहि तौदनबा कन्नदि होनरि सिगी मतंग सदगा या मरि लेना खोन ngasi खनन जगुदब टॉपिक असि एथिकल वोटिंग नि मसे सरुक या वीडियो से आमतदा आइगी एक्सट्रीम राइट लिंक्सिन बेसी ओजा W चंद्रकुमार सिंह स्टेट नोडल ऑफिसर voter education program ने ओजा बुतराम ऑक्सरी एंड वेलकम टू मनुकुना एक थंगन लिंक्सिन बेसी ना ओजा प्रदीप फांजोबम की Imphal Free Press के editor ने ओजा बुतराम ऑक्सरी वेलकम टू मनुकुना अदु हेक थंगन लिंक्सिन बेसी ना ओजा MC ARUN नि प्रोफेसर एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट MU ओजा बुतराम ऑक्सरी वेलकम टू मनुकुना अदु हेक थंगन लिंक्सिन बेसी ना म्यामना सकंग नबा नोटेड पॉलिटिकल एनालिस्ट ओजा लेहाउथाबम SARJAN ओजा बुतराम ऑक्सरी वेलकम टू मनुकुना ओजा चंद्रकुमार दा इहाना लाक्सनी पोसी ethical voting से कइनो तो करिदम तो खोइन ngasi ethical voting की मथौ तार इबसे हौजी बागदा अखोइना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1950 द लिंकट खिबा भारत की इलेक्शन खुदिंग पु मॉनिटर तौरबे सुपरवाइज तौरबे कमीशन सिगी मखादा इलेक्शन सि सांग्रब जही यांखै हुंबु हेना पांगथोक्तन लाखरे अदबु ममांगी इलेक्शन सिंग सिदा इलेक्शन की मिखल की नियम सि अखोगी अयाम मतमदा वोटर सिंग सि अखोगी सेल लौरगा वोट पीबा नत्रगा नीति नियम चुमदना मसागी प्रिंसिपल नत्रगा कनोगी इलेक्शन की नीति नियम पुनमुक्तु ngaktana hummaga miyoisinu hummaga purga thadaba si khara toin thokpa amdi madu report sing yam leiba loinana election commission of india gi wakhalda laiba mikhal sing asi hena phajanba natraga hena marik chumhan ge haragadi voter sing asi hena gyan tahanba aduga hena mikhalda karam mongda niti niyom chumna pangthoga tawdagi haba wakhal si lakpadagi 2009 dagi horaga मिखलदा सरुक यारिबा वोटर सिंसी हेना ज्ञान ताहनबा अखनबा प्रोग्राम मोइना वोटर एजुकेशन प्रोग्राम सि पाइखलकपनि प्रोग्राम सिदे कोनि याम कन मरुना थमजरीदी अहामदे इलेक्टोरल रोल चुमथोकपा इलेक्टोरल रोल दा यावद्रगदी वोट थादबा यादबनिना एवरी मी खुदिमोना सही 19 सुरबा खुदिमोना वोटर ओइरगसु इलेक्टोरल रोल दा यावद्रगदी थादबा यादबनि इलेक्टोरल रोल सि यामना चुमथोकपा नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन प्रोग्राम मेना कोइ पाइखचरे सि मथंगदा इलेक्टोरल रोल दा कोइ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना होनजरीबसी वोटर अमत चिथा हंदना यहोन बाहाइब पांडन सिनी मदुगी पांडन मखा प्रोग्राम कया सथर मतुंगदा अमुक वोटर सिंबु करम वोट पीगदगे हाइबसे मसिबुने कोइना इथिकल वोटिंग हैना कन्ना अमुक कैंपेन अम जरी से इथिकल वोटिंग द कोइना मिन तौजरीदी चुमनगी थोलागा मिखल अम तौरे थोलागा वोट अम हेते पीबदु नति वोट अम पिरमदाइदा मिगी महूत छिलगा थाददबा मिगी मिवंदा किहलगा वोट माना पाइब मागी मिरेपतुदा नत्रगा मागी पार्टी दा थादहनबो होनदबा अमदी इसागी ओबे इंडिपेंडेंट ओइबा ओपिनियन अम पीरगा मिरेप अपाम मिरेप खलगा वोट थादबा अपाम मिरेप अमते यावद्र भावदा आई अपाम अमते यावदी हेना मोट पिहनबा हाइबदी मिखलदा सोयदना सरुक याहनबा अमदी सरुक याबा मतमदा हारिबा मिखलदा वोट पिनबगी दंता इसागी ओइजै थक लौदना मयामना याम हाइनरिबा सेल लौरगा वोट पीबा दु पीबा हाइबसे मसि थादोगा इसागी ओइजौ इथक तानबा तौदना इसागी तुंगी दमक्तनी जाति सिगी तुंगी दमक्तनी लेपाक सिगी तुंगी दमक्तनी हौरकलिबा इचा इसु सिंगी मराइ लेपकदोरिबनी सासन असि अचुम पोरकलगा हाइबा वखलजि थमगा मिखलदा नियम सन सरुक याबिबुदो अदुबो कोन इथिकल वोटिंग मतंग सिलाक्सनिंग सि ECI ना खोगी 2009 दगी मासिगी सथा बहुकिबा इथिकल वोटिंग की मसिगी कैंपेन से सो पावरजि फाउदा मसिगी सक्सेस रेट से कदाइ फाउदा लेरेन लुबी मसी हुजि बाउदा 2009 दगी अहाम स्टेट निहुमदा होरकपनी अदु 2014 की रिजल्ट येंगा मतुंगदा 2012 तसु मणिपुर की वोटर टर्न आउट असी 80% यौई मरुइना वैली एरिया दा अदुगा हिल एरिया दा खितंग अदुगी हंधै अदुम पु टर्न आउट यामना फजेना लौजै अदुगा 2014 की MP इलेक्शन दा यामना 70% मुक गयादा याम फजना मिखल दा वोट थादबा थोरकपसे मसिमक हुजिगी हारिबा अखोगी वोटर एजुकेशन प्रोग्राम की रिजल्ट ने इलेक्शन कमीशन ओके ओजा नंग सगी वोटर्स की पार्टिसिपेशन दु हेंगत ले हेबनी अदबो ओजा पर लाक्सनिंग से
voters ki participation ama hingatle adagi proxy voting ama thingna bo hona pani yamna fajaba measures saktani reforms saktani apomni adubu maruina akhogi paisa yen ba habu posak simadi masi fajana akhogi education program phana paikatunu su campaign phana sathadunu su even khayengi posi ngarang dagi yen ba yaw khari hawji su yen ba dum yarong gani foreign su dum yen ba yarong gani masi thingbangam dro open secret fake ama oiramni aduna zapati si matang da fajana akhogi the reforms phana tawjaraga su paisa yen be culture ama paisa loaning be culture ama yen ge habagi candidate sing tholagadi voters ki sigi ethical voting nataga clean and akhogi yamna productive oiba political system ama clean political system purpose akhoi phangbang ngani logi pero masi si aru problem oi brain kale ha ma da khoi constituency MP ko big panya sai hai yen mai si constituency de botha de do lakmari ma thadani har ge hai yen me to wane ba khoi zrana mi serisa lisingama as a home mother had a board copy on listening home the board copy na paisa yen bigi kan changner in ada sigi strategy atom thiu da ni haina paisa si kamai yela roi doge have to have potuga khwari ki phawadi mayam na lawra su ai thadani thada bi mo toraga di kana de have khanga laga di sis lak tra khale aduga lawra ri period loction ni aduga thada de thada decision range loction ni have mo lang na ga de aduga sai ethical sai supplement na haijar sai ki structure the correct hoga saigi voter machine loinak electoral roll chalhan ba adai mayam selen bo thada han ba turnout helan ba kain lerena lere so ethical voting is laina ujaba madadi tasena khoina overt coercion saigi mi laga I bo thada bi nam thada han ba phu jai bi pot lakpa na nam phu da ki halaga thada han ba si mayam sin na nam phu na tabida indirectly engon coerce to indirectly engon da aigi decisions ji hum ba haidare aina panjari hanaki elections khe hen mai khal advertisement puthona kan sida hada mi awai khom sira am tina henjan haina bo siam yam lo yong nei sum sai ID election officer thingam thopra ngal sis kai da mi mayam gi psychologically convinced on one of the mi decisions lo one of the unfair means na chamani ta sena har ge deba koina henjam lu si bo to holoi doni haibi bottom thamaga dio sera personal attack to yaroi aduga wrong figure pira magadi ga doni punitive action loni ka haibi measure khas lo thoprai khali adragadi semi henjalaga si personal issue of thona raga tona raga di yam phajada bam su phajada oi natna mayam da achum ji kai no khang da bagi sai hoina haji kan sida post truth kan thoi kari chumino khang da bagi ad hai no chumno mong lang na wi la agadi akhoi gi decision ja chum kai decision lo do no sai ethical voting hai kan sida ai ethical oiba voting ji krai no hai khang da bagi amana adu bisha chai amana mi hali amana to pa haina kan sida praja di ka confused bagi vote ka da ya de na magi advertisement na taga simu myam se propaganda si mong da magi akoi boundless oiba unrestricted oiba pot ma lakpani na asina mind si mi su so kidna ai ethical oiba pot mang gi possibility la lagadi propaganda to kan alan ba point sana propaganda to magadi nang punishment phangni haibagi penalty measures leiri haibu mala leiragadi khitang su restrict to go okay yam hai ya mai mong isi na sumasi posi soidin yeng selak to male wazaron matang zlak saning si isi gi instruction gi matungina manipur da hujit leiba khogi MLA gi candidate sing yam 20 lakh si magi ceiling ni masi bod explain to bone 20 lakh si di sing ha gadi nongmada dum lui thokpa adai ngasi gadi khogi chak sinbada da dum 20 lakh si nongmada dum loiba su dum yauri adu gadi ngasagi election commission of India na 20 lakh sa gadi yamna phajwa vote ka si tawgada mai asing basumba mikhal si ogada praja sing si sentum cha da bi adagi mihut ka si sentum cha da bi corrupted oido mi ne ba khandai adu masi in reality de pura contrary ore films da khoi free and fair voting amso ethical voting se tholpo yabagi possibility si kai bolai ai koina hojik yeng ba yari se ethical voting gi matang sida ai khoi gi hojik mayam haibi gri ba kano se voter masing suna lehan ba kaitoba aduga di ethical voting gi manung jan da ba pot ngak tani ma di magi election commission na tokjapam tho ba adu pot ngak tani hojik la iba poti voter sing asi magi conscience season raga magi political decision na ma
sizinnarakanda aikoigi mirepsing ase masigi marakta kamaina choice don kadagi haibegi political decision nama mongonda launabani madugi political decision du laubasita aikoina tongan ba political parties singna magi kanoda propaganda gi haigadra natragas kanogi advertisement sing kari sing taurakanda madugi input che aikoigi party na lepisi sini aduni an haiba maswai sidasu hoji pradip na haibigi bedumaina yamna yengningdaba thaki propaganda taunaba dagi awai akum taubasida yamna mawung tadabagi pot ama aikoina ui aduga hoji atopa wapuma madana aikoina ba kanosi democratic election namada democratic country amagi elections da ejum tawriba pochi kaino haimatam da ikoi voters singa sa masana maning tamna politically mana kano wakan khan gani amadi politically decision laura kanda aina pamba candidate set khan bang mi haidana ikoi voters sing da ejum tawre aba aduge ejum sanduna ne aba ikoi na candidate sing da lakun dagi hen yaroi haina adubu masigi kari haini romanticize tawraba election process sidagi thoglakpa pot ne aba ikoina ground reality da ona taina na ikoina uri base paisa yen bada da 20 lakh sai ji ke so nate then chaksa hijan na bagi kari gi kara gi mayam ama leire aduda natana ikoina sigi paisa yen dana kai dog dana tawbasi da so amu unethical oiba posigi ethical oiba pot ama leiyaba madudi aikoigi mi singa sina paisa si laururaga mana paisa si pisallame paisa du laurure aduga mangna kano se ahen bada yo kano tobagi mong sidi natiyaba ai candidate chingi paisa laurakan lawbagi kano se study tong matam da ai candidate aina pamjaba candidate tu dagi lupa songa ma lawba natragana atopa aina pamdaba duna lising yenba matam da aina lising du pamda kai songa du pairaga dum yenbagi sida su khara magi moral kaino ma ngapai poti lei but itself the aikoi unethical oiba aduba unpolitical oiba the kaino means ne haba aduna aikoina matang sida yengba yari badi paisa yenba thingba gi kari gi pochi di election khaktagi wanatana larger political system sida larger political political economy gi sida scenario sida yenga kanjada mi khuding mak asi hojik yamna easy money pamakba aduga ekoi gi ka gi gadoriba mi singa sa masi hayeng adum magi thika to gi gadaba paisa sa gi gadaba karafu office akari haine karaf minister or kadava MLA or kadava ngakani na akoi khara sa thu orasi aibegi wakal lamasu aikoi voters sing sida thogle iya oja adudi laidu film sidi hojiki ethical voting se matam khadi sang higedra yang kuina sang higane na kalli aduga ethical voting gi then aikoi na pami ba aikoi nga sa haijagri ba mi amamam si democratic personality ama ohen ba haibasida di amna sangba process ama changye ba vote maya da aikoi election commission gi tawraga aikoi advertisement khara tawraga nang Indian citizen already vote hadau jaitrai panchuradi vote hada ba ibasi aikoi fundamental duty ni aduni haidana chito pusinga tan yaroi haba aikoi gi sa hek pokpa angang dagina aigi punsigi tongan ba stage the lady ba missing asida aikoi se democratic country ma da leiba yamna responsible oiba citizen amani aduga aigi wakan khanba sa ai independently wakan khangadabani haiba sa okay atai way of life the yes oza yam action tambi maramdi akhoi hojik si ethical voting si adagi paisa phana yelu su lodo phana am lei paisa nong to haibdo vote ta sing silu da adu ta sing na sina mi thada basu sengna kanda leibudi lei adubu yamna pikpagi wari ni oza sarsan da matang lak saning si kari gi damok to no phagi ngasi gi pori problem si paisa su dum pir gadum leine sudum khalli adi kanawba khogi voters mayam sing so sai paisa yautri ba habisi so adumok so haina busu dum haine magi di laba igi di laba magi di kari candidate mugi di laba na sujum haine masigi se lu tong sangra bosam kha koina ngasi di manipur samasa thenari masigi yamna root cause se akhogi education quality gi level se nembagira natraga khoi economic condition nembagira akhogi social status se nembagira khoi mingodi nga gani ni gani thengani abi khalak pugi bosam kha ngasi lai culture wa ma lege masi jati yamagi magi character khali masiwo national character kawe hajariba aduga akhoi india gi national character si karmain toge da
wayam ngangba mimangda yamna song ngangba tol tok toba thabakna khitang thutlong toba leadership yaudaba everybody's business nobody's business habdo aduga atei jati German gumba karigumba si leader amani habase masi yaudaba akhoi sidasu Manipur gi oina yeng matamda ching amasung tamgi sidai ching da leadership amai makhada wak tobase masi moi khara chatnabi oina dum tawi tamdana leadership se ama thokpa yade party amaga ani se punjinba pot ani punjin matamda ahum sune ba halagi ani dusu adum amam laini ahum su dusum lai halba sigum makhal gi character ne bas aduna national character is very important aduna madugi character se ekoi gi miyam gi ba thaba amma kaigumba amma tong matamda masi thole aduna magi sigumba aduna ngasa hari sini corruption na base sen pai ekoi gi cha ba khotpa gi natte ba imung manung dagi hona dagi amma to bai khoi way of life da makhal yamna thaina matam ma mi yam le yam pharamba hojik ti mi si ekoi makhan si thorak pa si dagi imung amma ba da lamchat si amaga khenar pa al lamga nga gi chakhum ba mana da ping pa si ma yam si di masidi yam sangre masidi social studies amma to ba changi aina hajali ne sai ekoi na tori election da achumba to si khose je ahan me da kai doge da election silli ba si dagi chumna to ba ta ba silli ba si chu election magi system je chumna to na ba se manam di mi ma sago wa ba si thong du hang dok na maning thong da hang ga mamang thong de chang ol di yar maning thong thira ne adu di system to go do ba authority gi su chumbam changi ko alagi vote lepi ri ba kangbu gentleman akoi gi neta mayam si chu chumbam changi voter oidori be khoi chu achumbam changi kana na chumi gi jungta ahan ba ho ga do election commission se yam chumna chatpam changi mkhoi se chumna tawi ha ba simadi akoi thadi thajai aduga kadai ba moina pami poto kadai ba moi practically to bang ngi hai sini lai se okay ai khudam ma pijage asi khetai ngarang maksi akoi gi postal ballot ki ko akoi gi Sri Chandrakumar na soin khangbiram mani postal ballot ki thadaram dagi postal ballot ki thokna matam da yen thokna bi matang si ngaina matam da ballot oina pida na ngana EVM da thada han bagi ama hobudai khanarak tal ngana ki pungsai chaina na ai nungna thana ba khon ba khara ui hajeri ba sinje adu konang nadi madu yadre na ballot ta thadaraga tawrni haina tawraga postal kano sing do magi ballot paper sing do pi hai adu kada wai soinu ma kana soheli no karamba tharidina soheli bano election commission gi karamba instruction gi makhada postal ballot asi kano da akoi EVM da thadani ha basi kamai thad tawno masi ai mathang taranda di soi akoi Chandrakumar na magi government gi kano ni soi khara khang ngani khali kanana sumbal dan ma do ai chapchan di khige de information gi wani ko masi gum base sildi badu di hauna akoi gi mawong ta draga di adu ngasai free and fair se oidre ba do orga di bot thada ba hobdagi adi hayeng thado ri bot kamai tawdori ngarang adu yang official da yang soiraga di si ai nugai to pokse if it is ko madu information chumagadi okay oza Sarjandra tapi si ngarang muk thok ke thodo mani ngarang hoi akai toi ga thona ki oza Chandrakumar si matang silak sin se hoi oza humna uji bibi ki free and fair election natraga ethical voting ha si reality the base of the hojik si chan chana the bomba matam khar sangi go ba ko system hong dok ko dum ba isana gyan ta ko kari ma mayam kha wat pa adigi oza Sarjandra tapi mum tam da masigi kano se phajana la han ga kan di hai ba stakeholder hum ha tari ECI amasung ko gi prajamya amasung candidate hai tare apoi hum simak se loina mak kano mak level am khak dakar oi hebni ozabudi state election department ki makha official one thabuk tok jabani adubu SN official oine isagi mot piva taragadi election commission of India su hanagi leriba system sina taba magi ground reality myam sing sigi feedback sing khongol lakanda anobu kari input thapa ke practicality da lamam ga Bihar ga Manipur ga khendram bai Manipur ga Jharkhand ga khendram bai simu myam se hapna bagi kano sidi possibility se leitabra kari havini masi loin lei election commission su every election loiba khudingi feedback report myam se khoma ga khoi tawriba hujiki election system sida kadai da kari change tawraga kari improve tawraga karam system am introduce tawraga election ji hen phagat hangedage haibisi da khoi dum yam kumna miyeng thamjari huji bawbudadi adana ahubada aina hujiki takpi dungai mamang aida khoina myam thajinari si tampaktana khar senga su chingdadi pulplum nammi kholi haibna chingbe allegation myam leikre ai samu ching the posting tajara me ai ju to experience leje but hojikti election commission of India na sigumba not only Manipuri wadan natana boot capturing de khangde amadi khangde punamaksil leibani na hayeng dagi tawgadur mikal sidi horaga every polling station singji we casting tongni hadna loinamak tawnu bo honari
hoi magi mioi bani sin bani laina tam bani marakta magi instrumental failure gumba lak ba dugi di khangdre adung bu ngasi maki wena di hayeng tawdur first phase ge whole polling station loina telecast tawdur CCTV loin camera hap kadori adu idong to ofsha kun kunthra ngasi detail tawre hayeng ayu pung taruk tene election lo job monitor tawgani in case any polling station da karuma matang hek uji haibu officers ni ubada kudakta concern DO da concern RO da amadi sector officer da pau piraga corrective measure lograi se ko yengdori ni madu bawda logdre harga report matang palite kudakta report ko sem sani hejai adana election commission of India na chawraba pakraba keno mayam si monitor tawna bo na bada slight mistake khra marak ta ngarang huji gan panbi khiba postal ballot resi masa de piraga thargado potu karsu kamdo bodino husigi DO Imphal West ki da sum thoina ama khangna tawrubadigi that mistake ni adu mayam ji silakpada hoi soiba hai bisi mi wi amani yaure adu sum thokre but maduna election commission of India na piba instruction amada postal ballot si khudu thada lo hai ba keno di lebi dinati hai jariba perhaps concerned officer duna khara samjin nabani kan tawrubra adu bo oiramgani aduga aseng instruction di Number 2 aina yam hygienic bamana yes election commission of India na karai de hariba clean election laina bo hona ga de haisi suji angak bo phangna monitor tawnu ba koina hona jeri duni case phagatna degi paisa puba ya handadna degi expenditure monitor tawdna law and order gi static surveillance team thamdna degi flying squad team thadna honari hejeri ba ko luridi masida just like koina mayam yam to discuss to corruption gumani have the authority mantra one side ki control to no honor ga ya di hajariba masi both side have the people the participation sangi election commission of India na to thabu poiro government na to thabu poiro praja ga cooperate to no bam sangi sel yen ba na haini si koina sel lobby ganu sel yen bi ganu haibani yela su lobby na laitri yen ya ponte yen bi na ba laitri lobby su ya ponte ado yen bi na su lairba lobby na su lairaga di akoina somda happy bidu ko gi haji arembada tari si adwai matang dani hajariba adubu ngasai takpri hiduni praja gyan tabak kharadadi selian su changna daba ngaktene changna su oiroi khangbi then hujik koina ujariba another keno mana train mana selian ba khudimak si loinamakti bodkati hajariba sel yam chong chong yelen praja thajabu khudimak bodkati aduna takudi sel yam chong yengre sel loi logordu praja si sel depend to su loi pibdi na ti hajariba simak afaba train amane koin logje number 2 mayam ni yene pangin yelaga su secondly Manipur gumba kitang lair bana yamba below poverty line gi mi yam le phum dadi CL si masana pam bata bani aduna akhoi another emphasis in the campaign se voting is in secrecy and make your choice freely haris vote is lona thadabani nang apam mi de dun thado nang on nam phu bana yam tawra su sel bana yam pisal asu jo nang induce tawna na ban nang them na ba bana yam tawra ga su nang na madu punam haktheng na ngak thok bangam dra bawda nang vote piram dai dadi it is in secrecy nang apam du phido apam candidate yaw su nota na mo noi amo pam de se ta amo haina koi maduni koi kan thamjari ba yam ngajai maroina khogi paisa phana piriga su sakti phana sinarga su phasana inducement tawrga su tangai phana mana namgudu de kana ubuna tamnina mana khwadai phai khanba masina phagani khanba duda nambi habo concept ni yamna phaja wakhalon sigi matang za break ma lonu bi tanza lobjage khoi break tagi yamna thuan jake impact news ki manung khutna biang ta dam lagi break ke matung da biyang tabi punong po amukan taram oksari ko ngasi khana jaribasi ethical voting niti niyom sumna isagi wakhalna karamba candidate ta thada gadagi mayam gi sakti na atopagi any makhanam tagi pressure na sakti na isagi adhikar adu manghan bignu niyom sumna thada biyo habigi matang du dani hayeng makasa han ba tangka ki mikhal pangthok kadru binina ta singna impact tibina sigi tanjal hojraga hari program se mayam gi mit mai singna pangthok sabani za pradeep tagi mulak saning si hojik si kano si ojadam pudi laksage Asia na khui flying squad nam thadu hai dang do pesa bora pudna sat level mayam khak chu koi tai baja bajana puru sat level mayam so masi phawa phangdai problem lei adu of si akhugi election gi gada magi affidavit thagap prom tamda lupa crore yang khai pai besna lupa crore ani katang pai ga ha si su yam lei lupa crore manga pai besna I lupa lakh manga dai hinde kain to ba si mayam sule adu open secretary yaraktam dina lupa crore ni digna manga pai basi candidate ni pan lei na Pungi 50 lakhs sign 2 crore for 34 10 lakhs sign 50 lakhs for 30 less than 10 lakhs 21 kain hari masa crore pati si 54 mu yawe hai adugo masa BJP gi koina khogi congress ka crore pati si khwadi yam na yawe atop crore pati yam yaw sum chawre adu ni crore pati si za pradeep maru oina crore si leram ni election si ka da yadam ni mai crore si dum sin pham thok pran tra adugo di magi expense ka ba thing bra thamum di thok pra thok to Koropati siyo gadi vote le payade kai ba kini mo matham gadi siyo basi ethical se adri level thoi
mi ina khulaga su hajik democracy ati tonri me America su billionaire ma bhole ba kare adagi hajik moi kana the minister ma'am lo mag billionaire ki pot George Bush madam dei hor America ki har example no kana ba thing maina pesa pai bhole be yaro hedi yaro lai re phale bhole be yaro he ko chamana ne de ba adu yaro do khoi sai ki structural reform lam lai ba sai administrative reform ma'am si to ya de si to asing lai restriction lai na pesa pai pesa du pesa na bhole lai yaro ka he bi mo se adu in short only mo lai da adana khoi haji amkan daka lai si akhoi na ji discuss to only is the administrative reform si adu to na si kan camera thamba degi mi loina mag voter li chalan ba kholan ba mai loi chana khrena atopam na kai hai da khoi reformation ani ne ba madana hai structural reform le re administrative reform le re amadan moral reform se arun hai da moral reform de kesu he da khudak thopa ya pon timi gi kana magi ethics hai da magi loksala su thadro hai ya re yai lawro he sungla lo re kangus le kani lawni ayam da thadani have kangus la ne da to na le rena si structure na phangam dra kana structure is mid level structure like that some da koi example na Haraganda democracy has defined or communist system Lenin Haram Portugal, Lenin party is supreme party no individual Salho. Has Maggie BSU Matungile, Mato is an industrial worker, ma'am, Maza, peasant, ma'am, Sipula Simple party, party just for Mundia. I have me, Lionatani Lakini, Adigi Migi. Education siam wang tam ina hajal thayan gi ani hybrid pot lak party supreme hendo ne haiwa communist model some Italy gi not only lak background skill hena da har mo individual strength bi gadoni individual hand emphasis or is individuals ik mine important ge da education am paraba ari mag affluence levels in naxi I wonder I see to but amam char her tha da I mean balancing brighter was loaning over. Other Pesa came the other Patara him, middle bureau, my loaning arena. I do like economic condition, a social conditions here, and who parties in democracy for Henry. A who is run up the Riscomai together, pull up in a system, one size fit all him on the system later, Siloina applied already, any heavy morning. I do Leva, so Winina, in the Aguma Harrigan, it's our Italy, Manoya Ponte, or a show getting manner. Russia with an amount of pull up in a party or supreme Hingaroni and having most democracy doesn't come system is when a dictatorship of the proletariat has proletariat and the principal same party, a party in the supreme Hingaroni herring. At the Moigi system is one of the Mauhilakas Mausitum Tokans to Praza Miamsi, Yamkan education, Yamwang Mete, Aduga Yamkana Pehapayante, and the party doina, parties in the Moigi elite leadership to my Helaga. Sino in a little only hiring my high power. A quick democracy, Western democracy, England, or Eva, America, or is an individual man, empowered or education level, Wange, which has around Pyre, other than Mokumiam, like Kaminatoxi, heavy one. The communist system, the communist system, or so Lenin Haram was a Grafskin Haram, Kennedy was a communist ideology, parties in the democracy, my process of the Haze. And my acquisition various and see Yegadoni, the Sina Hargadeva. Polakyo ni yengdi aro is a unitary system of later minawa aduga pungsho isora para hagasu akhoi kan holega 1956 ki second election is the India ki democracy loini hai bakam prediction toner min says the akhoi Neville Maxwell loi moini iramba kanogi Ramchandra Guha ki like India after Gandhi in amleido adiyar says the 1956 elections in India ki peasant me and the high LEIHAOTHABAM Thadar Sim Sakana, we don't have the Haziti Adu survivor, my resilience to Upoina, a survivor, India survivor cancer, Indiaga, Homina, Pakistan, Bangladesh, Burma, ex surrounding me, so low in dictatorship, Sri Lanka, or Loinak, Hajo democracy or other my resilience of the leisure, and say presented power pito cancer, power pito cancer, precautions has like precautions has local Kalina. Precautions in the election officer to whom the mana imaginatively yanga, see body control dosi, see body control dog, high port lepogi matanda, Heta behind by report lepungum, high gum the Tolagadiam Swena organism, Adudi
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯛꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯒꯨꯝꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ Okay. ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯔꯗꯤ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ yam sengmane adu Donald Trump se millionaire billionaire orgasu ta singma American elections di dialogue ta debate ta mi du da khal kan satna bani paisa yen bigi culture amadi makoi de leite adu live activity akhogi social status akoi economic conditions na yam aso factor amadi male ozaro no mulak sani wafum se hauji si film se mayam khang na re koi loina khana nei ne tong na re adu akhogi vote si la pakana di vote se anything habi upai ma heta toksla puse ai at any cost by hook or by crook tawno bigi process sum leiragadi masigi kano se akoi miyam dagi sumtho pasna hena mathau tabra ECI dagi hena sumtho pasna mathau tabra natraga karino maramdi election dadi anybody can do anything nang no kage gadi nang tawro hagi process leiri PTV da leiri ba leivak sing sida leiri be election khudi mu se chap ngana ko ngaktan America da so tongan ba force seasonary mi tongan ba kano tawnari mi under Hillary Clinton ga kano ga Donald Trump ka gi magi campaign ani du yamna mawung ta ta ba mawung da tawnari du ngai aduga aikoina India da haitare India gi mi sing sina American election sina cover da pa ba aduga aikoi gi election na aikoi na thengna ba ni na mokoi gi cover da ulai ba na ke media da ulai ba magi system du ngak te am phajara bui ning bo ani moi manung da su tawri ba pochi yam le hojik la iba poti aikoi gi Indiana lowri ba Indian constitution sina lowri ba Indian constitution gi magi yumpham si individual sing du da leibani na individual sing asi democratic oiba mi amamang kamai no khot ka dage hai basi ne haba masi ki pochi de lisang sitna tawuda ba pot amani election maya da tawuda ba pot na taba aduna aikoi gi hana leirami ba feudal structure gi hana leirami ba kinship da base tawba mari mata gi kari gi then aikoi gi auji caste tawre iba pot masi ki poching asi loin thugai ra kan sida individual amamam se kamaina empowered tawuda gi hai basa through education tawuda ba then through other kind of social institution hanagi feudal institution sing je adum lengdana laiba caste based over sing then ethnicity the based over masig institution sing asi thugai ra kanda aikoina indiana pami ba kano sa aikogi preamble the yauriba republic oiba democratic oiba secular oiba karino adugi hairiba sa masi sagatna ba mi sa aikoina semba masange adugi semba siga kaino siga ani sigi election commission na hojik pami ba poche phajadi haiba nate phaje free oiba then paisa yena da ba ethical voting leiba adubu ethical voting ngai sa vote maya da heta mitrang dong na taklong thulak pa yaba pot na tiaba masigi da mutta sangna democratic institution singa sa aikoi strengthen tauba amadi thabak tohanba masangi aduga hanagi feudal structure da leirami ba then colonial period da leirami ba institution singa sa decolonize tauba aduga democratic kano ama process ama sengbat ma sangi sini aina thamjaningi sina therefore aikoi gi kano dana larik tambi badana Sabitri Saitaban gida Sabitri duna satini aidana madu da yamna projection nama pire aduga soma kandana women empowerment ki ngangwa matam da di education duga aikoi na pami ba kano duga ani dugi gap layaba adumaina paisa yen ga noi di haiba akoi bada aigi punsi gi akoi bada di paisa hangai ba duga kano si wakan kan ba da paisa sangba aduga aigi akoi bada loin ba karaf oiba aine he phagi yam tawje yaba voter na paisa lowbadadi mayam sang na lauthat pi re abo where is candidate singa si Gandhi loi oira bra candidate na Gandhi oi da ba candidate na loina ba daku oira kanda aikoi gi voter singa se Gandhi oi na haiba city kitang henman dara sini aba koi na haijari na aduna ECI na pami ba potse masigi goal si di am fazaba pot ni but madu practice na bagi damta aikoi na hena pakpa kano amada spectrum amadagi aikoina revolution ama democratic revolution democracy gi damakta revolution ama sangi haina ikanje oza yamna dungai yamaroina khogi ECI na lokhalai ba thabak simudi yam phajaba kanoni thabak ni khogi afabang aktani takri se dubu laiba social realities da akoina kari changi akogi right from the grassroots level dagi institutionalize oina preserve promote toba adu matam gi oina khogi masi update torga social status to yenga film du yeng kanda
तौद्रगदी अखोइना खुदक्ता ऑल ऑफ ए सडन इलेक्शन म्या दि यारो हबने ओजा सरचंद्र ngasa yam phaja wakhlon amadi thangdopikre hojik su manipur context ta mu akoi indian context ta mu topiraga manipur glaiba social reality context ta mu torgandi akoi free and fair voting ethical voting se masi oithokpa yabi condition se ngasa yam phaja ung da haikre ado topo wat pi horgo su khara thambi fair actually akoina election commission na huran si tawse han haibna teba makoina silibasida ahoba nataga makoi beyond their capacity leijaba khale adu election commission na tawri bapsidi maximum level la moi ngamna hol madi appreciate tawni ai wai koi ai koina makoi da support to bigada bana ajariba public na election commission na tawri ba achumba chatkan na ba hotna riba magi instruction punna makse ai koi ingadam school gi nataga college gi oja amana satra sing phanana bara matamda oja du the cooperation pira kandane ba class apaba oidoru se aduna students sing na oja du cooperation pidragadi madum fail ho jab ta ba aduna अखोई प्रजा सिना सोइर इबसे कमाई तो गेदा इलेक्शन की मतम जते सिदा फ्री एंड फेयर ओइबा फ्री एंड फेयर ओबसे फ्री एंड फेयर से कदाई द ओइरी नो हाइबसे चिंपा दि लेरे फ्री एंड फेयर ओइ यारगदी पूरा ग्रास रूट की लाख पता है जरिबा अखोई ना इलेक्शन गाते द फ्री एंड फेयर और अतई इशू ददी फ्री एंड फेयर ओइदा बियार ओइबा यंबियो से अखोई की सोरात लुहोंगबदा काय याम नमसेदा करप्शन सिगी मम्मी सि तारिगेदा अखोई पालादा संग्रितोन पैसा थाबसी इकाई रखई फिल्म लाकदरे मरमदी पाला तरा दुदे पैसा थाना लुपा तरा तरा चपी पु मतमदा ममांग द कैंडिडेट अमना भाबुक यावना पैसा सि यनखलएबा अदुगी थाकदुदे अखोई पैसा थाबसी इकाई नमक्तबम लेबा संग्रितोन मनुसीदा नतबा सिगुमगी थाकसिदगी करप ओइबसे तुम हौरगा अदवाइदा अदु थिंग ngमराबा कनाना अदे अखोई सोसाइटी ना हाइबा पालादा पैसा थाबदो थाइलगे अखोई चलबिदि मतुंगिना दुम तौबय याय हौजिकती political life to silaba candidate with those in Gina. A quick car hinge like with the Gikoji, Loireva. Chumnagi, Mamang, Babok, Tung Baba de Quigi, Angang Mitai and Dona Pesa, Yell Leva. Massicari, don't go some other thing, you know. Hypersequia, I quit society, a top of poker, I quit society, say. I quit, the lamb, I quit. I quit Sagota Tandon Tinbam, Sumana Tinbayaba and don't say, they call it Tinbadona. I quit a talk of my answer, talk about Yam Tapna. I quit social organization, Kang de. इमाय बेन की खंगदे साबदे खंगदे मखंदे तौबस देदा आई कोइना तौबगी थबक खरा करिगुंबा मतंगदा कोइ अदम थेंगनै हाइजरिबा मसीगुंबसे मसिंगसि सुम याम खलागदी आई कोइना समाज की लेदोरिबस दे कोइगी एनवायरनमेंट की लेरिबा पुनमक्से हाना फानजगदी इलेक्शन गाता फबसे मदि सोय ओररोय मरमदी अकोइबा अनैबा इसिंग देरका मयाइदा अरुबा इसिंग लेबसे यारोय हाइजरिबा अमाय तौना इलेक्शन फानसे यारदी कोइ सोसाइटी की लेरिबा स्ट्रक्चर लेरिबा पुनमक्से सु फनबसे आ ग्रास रुटि सेमम संगने खंदे ओके इगा इशु याम मेक सेम रियलिटी नि हाइबदी पला थाबदा इकाइ जेरबसे तसेना मगसी थोबा थोदों आतनी अदुगा फुरिट अंगौ अपाबदा अखोय अंगांग थाना हापसिसु मसिसु हौदोबनी एगा मदुंग पोटनी अदो ओजा मुलाक तनिंगसे होइसि याम ताकपिरि तसेंगबदी ngasi ethical voting gi matang sida akogi nainara kanda yamna moruba core issue dumadi akoi khangba ngam votes akogi oja hunna tapi bui mutungina masi makhade hokadani masi matam sangani masi myoy bigi heart soul and body gi magi loina akogi chungsina bam sangi yam khudata all of a sudden yadi habdi habire adubu masi de thabak khawkhramnina sangdabudi yadre koina masi ngamgani ngamoi natraga ai gi success rate tuna name there na paraga su ECI gi di akogi election si yam phasana pangthok kadamni na adubu laksani wafum di hoji si mayam na hanai si paisa phaba ngam dui possible maroina paisa phaba ngam daba adagi di expenditure se 20 lakhs haire kana na karamba official ngasi gi candidate singi yum na sarga kamaina karamba ground holi praja kanam tan khangde masi khogi mamna le in the dark ni praja gi thamudele se masi ta singna ma khogi ECI gi or election department ki staff masing si yam sa da bigira yam na wat pagira or in case madu yang wat le khangadi idea di yam phajaba madu thabak oina pangthok pada ngamoi da utopian ideas kumba ta ga do to kadabo orgadi ECI gi step si aran bani na haibde kari kai मधुमक्ति नते अदुबु implementation level दा होय satisfactory होयबा खिदंग वाटली हाइबदन वाफम ममनी अदुबु अखोयना हुजि मॉनिटर तौनबु होटनजरी सिदि फजना अखोयना अयाम्बा election department सि मयान खंबिरि दुनी election commission अमसुंग election office हाइबसिदि मागी स्टाफ ओइनदि यामना लेबे नते अदुरगसु different department तगे करिदगी मी सिंगसि requisition तौरगा मोय मयाम सिदा अखोयना हारिबा थबक सिंगसि तौ तौवेन सिनथासि पीबनी अदुना हुजिकी हारिबा ngасagi पैसा येंदनबा होनरिबा expenditure monitoring कायना तौबसिदा
स्टेट की इलेक्शन अथॉरिटी सिनबद नतनी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना ऑब्जर्वर है तो टॉप स्टेट के ऑफिसर मतिक चारा चारा फाइनेंस डिपार्टमेंट थबक तब इनकम टैक्स तब मैम थारगसु यंगसिलिनी हाइजरीबा अदुगा यंगसिनबद नतन ऑफिसर सिंगसिनसु अखोनसु इलेक्शन कमीशन की माइकैदगिसु अमुक कराय कराय एक्सपेंडिचर से मॉनिटर तब यागदगे हाइबसिगी दमकता हयें केंद्रीय नै गाड़ी चामनी ए हारदी खुदम होइना अदुना गाड़ी मसिंग कगलैबनी अखोइना पार्टी अमना गाड़ी अहुम केंद्रीय अमना गाड़ी अनि सुमाइना मसिंग कगलैनी हाइजरीबा अदुना माना हयें गाड़ी हेंजन पानबे यारक्तबा अदगी पंफ्लेट क्या नम्मी अदगी मीटिंग क्या रक्तवी हाय अदगी मान लोगोदब लाइसेंस मसिंग क्या नो सिपुनों सि लोइना कक्सल आगा अदु हाइबे विदिन 20 लाख नो कवर तवी हाइबसि लेपा कांदा इलेक्शन कमिशन इंडियन 20 लाख तंग तव हाइबि मरक सिदा माना अनसिन याम सिने ने मयाम सिंगने बिरि सिदि ngasai yam luriba potsi sel logo do umi duga piga do umi du managragadi phaga do umi si am wabagi wani logo do umi duna logo duna ma yenge la ena ta agadi am phabagi nuai ba phaga yenge do umi duna yenda duna lamal pi wa haire ena ta agadi phab nuai ga do ba ada ani duna mana thokhraga phana ba mission thiba sida implementation khitang di wai ada boy ko gi monitor tawriba huji introduce tawjiriba system sidi hoi hene phaganabadi room kharasu leram gini aduna lakadar sei singda election commission of India na monitoring की capacity सी मधी monitor की मौंग सी model सी होंगन नब तोरपदी है but election सी वो है free and fair वन नब monitor तो बदी लेप तना सुन सत्तर किनी अमजुग हेंगल किनी ऐसी में थम्सगे okay अनि सुबह मना ngasa yam takpi ba ko gi panel sing su takpi yam su mo phom ni cd grassroots level de hawruk tra gi election commission gi official kharna official sing na team garna panaw do lor ga ya ba potin natabani na ko ne hujik thamjari si hojik hojik aikoina handak voter education program ki kari khara bok wang da khara kanjan na uri basi aikoi machine loibe natri election commission gi instruction di election voter awareness create to ba voter education program se sei super sum sa thau haibani koi chathana plan tawjari ani subana empowering young and future voters na hujik na hawen ming chalakwa voters sing amadi voter oirakadu bu sing se moi bu su empower to moi su gyan tan ba thona happy bam changi hedna masi pandam si makhara koi ministry of human resource development ka koi kutsam naraga 11 12 tagi horaga election gi maram da administrative system what is representative democracy representative government ne kaino Indian election system se kaino haibna singmai matang da lesson sing hapaga moi se tambi ba hona ba masu koi kana honazari hujik se third aina ngasai cho han tham panjaki baduni people's participation in all process yaudrugadi whatever initiative started by government or election commission or amano oro masida hekta yam thuna mai pakungam daba aina ujik ujaningi si kona appeal to ujaningi si hojik bawde election commission lokhutchari punung si yanga hojiki campaign si khabar da kari de advertisement da pongu du ure masai ko gi participate na habi hiba personal attack hok tongnare masi maksu election commission gi ko gi political party singi code of conduct ama leji mikhal gi code of conduct leibes maina sina hujibawdo tawri puna mak heng election commission of India na kari local khitege haiba musu ko yengba tari adu da natna ngasagi lekai da khuniga pamjeb di club singna organization singna ga tawra candidate ka se kokthok ko debate ka tawna handana issue sing da moi mogi morchi kaino ka ji pongdo hon bagi sing activity je khara wat pra ne khanje masugumba khara civil society sing NGO sing ga lekai di khari yoksal agadi ethical voting is the praja si gyan tandra noina kendriya manga lepip se moi na yemu issue si ngangi se na ngadi amom tana ma ning mangang ba natta ba manga se ta kokthok ga si gi issue praja na pambi issue se noi mot kaino ka je adamaina ga khana ning ba ko si su khar silan janingi yam phaje akho janta pre se akho people's participation involvement jaung jagadi ECI na ngamsunga moi aduga akhogi main staff ki oiba award padi dum leigani dubu madugi award padu ngaktadi nate people's participation gi yam roi ba grassroots level ge oja huna tapi ki dumak tune oja pradeep aroi boina hojiki khoi ngasi khana jab ethical voting sing matang da haying pangthok gudra mikal tang nipan da pangthok de mikal se mari le na manipur gi voters sing da kari haibini What is the high wise my conscience Tado have that I Tasina I pay economy Tado have to do Adri Hen Hinity. I got Tasina why am the Nipan Hawkins I use answer night when I have the Ganogi I'm gonna hang you with Snake Modom says Hannah Mayamsi Paham by Mina Paham by the Kitangly Hannah declared all kinds of parties you know see a season as I use answer happy with someone to कोई रेवेन्यू इंटेलिजेंस ले रहे हैं हारे लोइन सब जाना इनकम टैक्स रिटर्न में आप जी येगा माय कहीं के लेके सब जाना ले रहा मगदी सीगी अनिश्चित खेल में चले रहे हैं मशीन थी भी यार में दोने अदर एक साइगी एंडोर्स और बता साइगी रिफॉर्मेशन सी इलेक्शन प्रोसेसिंग आदि रिफॉर्म तो उन्हें सुबह रोई पुलअप वाले सिस्टम से रिफॉर्म तो करने करप्शन ऐसी कहीं तो मुझे पे आगे ही आगा और अगर रेवेन्यू इंटेलिजेंस की एमटी चौक लगी है कोई इस तरह
टेक्स मी थीबम तो थी मी क्या फाई फादे नमदना थेन क्या यावी क्या थीने जस्टिस तौम की है सिमें का येंगपम दरकार ले इलेक्शन ऑफिस इन्फोर्स तौर एथिकल वोटिंग से पुलप की रिफॉर्म तौम चाहिए ओके यामसे जरुन का हेविंग लास्ट को हयेंसे करिगुंबा भोट थादनिंगबा अदु अरगति अखोइना थादगदौरिबा पोट असी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की इलेक्टोरल प्रोसेस तुगी मतुंगिना थादबनिना मसिदा politically aina khalliba wakan se politically wakan khanbira kanda aduga aina mihut asina political representation ama oirunaba amadi laibak sigi kaino che political decision making process to the yaurunaba gi damakta aikoina politically wakan khanba masangi aikoina moral gi oiba atopa consideration mayam ama masak fazade adagi ai akoi laikai ni laikai na te songwang mani songwang nati haiba then ikurani tuni haiba sa masi loin thadu okanda politically akoi wakan khalla kanda bothada view sine ina hiding is yam nungai je just sir roi boi nam ta hai view hauji ethical voting sing matang da yeng mai le ai na hajaning badi ai koi gi kendra ma da mi taramathoi candidate taramathoi lepa kwadi wangba yauriko adagi nipan lepa si ani suba la yawi sigumba se duna candidate si amakpa matam da ai koi gi voter sina sam lising kuntaru khara henba lising kuntha yoba kopa si tomatam da कागदौरी बसी करम भोट कया ना होई कागदगे है मतलब माइनॉरिटी भोट का भी फिल्म लाए है कैंडिडेट सी यामगदी अदुबदी भोटर सिंग अवेयरनेस कमाइन तौगेदा असैगी परसेंटेज क्वाइदगी पिकदौरी ब मीदुदा लाकदौरी भोट सी साइथोकदौरी नि अदु माइन तौना सुम साइथोक मतमदा 30% नत्र 20% ना तो फंग मी से अदु बाउ योगदना कागी बया बै थाक ले है लिसिंग मंगा फमना का बया बै थाक ले मसी ओरगदी तसेना द डेमोक्रेसी सी की फेलर देना लवे है अदुना गणतंत्र सी माई पाकना बिदा मुक्त ओरगदी वोटर सिंग याम हई सिंगना मागी चॉइस से लिमिटेशन खरा चॉइस तौल हर कांदा कनाना सी ओगे 1 2 3 सी येंगा कांदा अपाम्बा आइगी सागै नि नातै नि आई पैसा याम पीबनी कोटपनी ख्वाइदगी फंगरोइदोब कानदब मीदुना लुपा लिसिंग अनि पिरमेन असमाना पिरमनिना हाइबंगा सागी सिगुम्बदा मागी प्रेम भक्ति सोमद चतन पनतब रा अखोगी चही मंगा की भाइगा बिदाता मागी अखोई पुंसिरोन से मोइन लेपदोरि अदोइदी कलिनो आई चेंज तब पामब्रा पामदब्रा हाइबसे कुमनै हंकांदा असागी पॉपुलर वोट से फंगब याननबा वोटर सिंगना मसिगी अवेयरनेस से पिबिरगदी हयेंगी वोट से इंगना शांति होइना तौबदम मदु मतेंग ओइगनी दोला अफबा अखोगी लेबाकी दंता अफबा इलेक्शन मा हयेंदगी होना कोई मणिपुर की अफबा से ओहनसी ने हाइजनी आइगा मेक सिंग तबे मरवइना खोगी campaign for electoral reforms in India na so proportionate system of akogi election haibigi kan wasi tawram adu malem gi leibak mau tra da hoji akogi proportionate system of election si pangthok na kramni ai kan hoji tapi bi matung haibadi ngasai gi minority na vote karak pa yadana ba adi maji sizable saruk amakak represent majority na vote kagadam ni have represent togodam ni have gi concept ni aduna electoral reforms su yamna bak darkar oibran su khali akogi election commission of India na akogi mayam se reformation mo program tamda yam nungai jai ngasi ethical voting gi matang sida akogi yamna kupna khanna na duna masida akogi praja yam na maron especially voters sing na mit mai oibe aba wakhal loksin kya ama akoi thambi khi gi damak oza w chandrakumar singh state nodal officer voter education program oza mc ARUN professor anthropology department MU oza LEIHAOTHABAM SARJAN political analyst oza PRADEEP PHANJOUBAM editor Imphal free press zamari bu amuka na thaga sab phundok sari loina na miyeng tabi punamutagi manung hutna na mathang edition phabi onri miyeng tabi punamutagi ngasi onri kanin ya thangni jari